Bini CM Gold Cup Football Championship quarter final kepatu Bamalong Gold Popen Salagakal FC Gua tum Cepahai Pot. Punga pamrong aradapan long liap pata Mongol sing timung arideng pen keron pot. Jokula long teng teng plike pratrok kes annual conference mission pen pichun pot. Bini BJP asong pen Dipu Farmer Growth Center along special organization meet kepadu pot. Plieng deng CM Gold Cup Football Championship quarter final kepatu. Pini quarter final kepatu kacipate along Salagakal FC Gua pen Juelena FC Sri Lanka angbongsi patu pot. First half kepatu bom ahut Salagakal FC Gua tumaphan kethek menak ajok Juelena FC Sri Lanka aphan gol thom thablom aphi Juelena FC atum gol isi Salagakal FC aphan chitulo. Sonsi second half kepatu ahut sitame Salagakal FC aphan kepatu chiting group ajoine Juelena FC Sri Lanka aphan gol ni thapthulo. Pangrum pet gol Popen Salagakal FC Gua tumaphan chipahailo. Anparta thareni phai cap ani mate pinap ASEB and Thipu City Bhutanang bongsi pathupo somsi thareni phai cricket thom ani kasa women football championship lapen Assam rifle women football championship ang bongsi exhibition pathu doji so bangso arani ke ake joy pensi rara to langlong jipusi asege thepen pachini po dipuben berta pangda pon sopen terang news 24 Karbi Anglong. Hamblen constituency kapalo phunga pam arong kedo keboider arada phan Karbi Anglong autonomous council em Mongol sing timung arideng pen longlia pota keron pom labang so pota keron amaya along kacitong dun HTC chairman Biren Tiso HTC commissioner Basateron rat klemang longsing rongpar pendang lo arpu kedo jot atum citong dun renti kapreg ratcharia song atum pen COC don pli arada tum BJP along cipaudo laban kado don phoke bra pho longle pata ron ponlo ti election hut ni diwang lo taw nang bong si dokolo te bon sita latum longle pata longle la amasi tahala so ni chak ta khang lo nang le tu apply ble re ase apply lo pulo ta ni nang claim people pulo amasi apply lo la so ta pini don phoke bra pho mu pirchung che ka phang bolang so pan pini pata ron lo aphe hala town committee election hut ke chakala pini raso claim pilo hala sura lang lutum lang alam ta nije la se hala ta scheme deng pelo non PH department pen claim bom lo towara putha ka bang ko sonek lo towara bang ke lage nitung already PMG so along scheme piduna lo lage central scheme pot der chedi ta scheme ge deng ponelo ta Bini BJP sama tumpen special organization meet Dipu Farmer Growth Center along Maikani Pot. Bangso along Alisar Farmer pen kecetong dun lake National Secretary in Charge Assam State BJP Mahendra Singh cetong dun. Dan Dr. MLA Dr. Numal Mumin Yam Roton Teron MNC Ram Singh Timur Lopen Longki Phancho West Karbi Anglong BJP President atum cetong dun si bangso Mailong. Nongke bang JMP election of Chisik cetang ponang po. Lopen te grass level atum company Berta Cipi Ponsi Kaiketa program padu ponang po putsi Alhisar po Dr. Mahendra Singh Ben Ninjepo Dipuben Berta Pangda Pon Sonton Terang News 24 Karbi Anglong. Karbi Student Association Check Pen KSA Tiripia Tum Cepatir Pipen Kiram Tang Niphai Trok Ner Kep Lapen Siri Kep Ni Thoma Parman Chukiola Sanglang Aklamalong Indeng Plikep Trok Apong KSA Ningkane Segamai Pi Misen Pen Pichun Po Kecengani kepala nang jadi mamen kecethap kedua poha moka staff committee meeting kepada poralong Maipu Bijoy B ahin pensit Japon adun tuar ni lake KSA Tiripia Maipu Bijoy B rideng pen KSA asong alama ing turponsi chun bang Muniram tok bi pen kali tanga tum pan cikimupon adun tu kacetong dun delegate atuma pan kacetong lapente student open session pedopon. Bini kijut ani ada papor hongnok beke kat kirjir kihir kacepate lun kilun kikan kacepate kapre kason kacepate asai amu pedopo analo popahini apor pen radamai pipe manpon along KSA Tiripia mai pu Bijoy bepen kacepahen pu amai along kacetong dunami atuma phan kapacini rap chunbang thang sing timung pensi pacini pon anjang lo so pen belta pangdak pon 20 minit the news 24 Karbi Anglong.